Салам алейкум. Достор, уже сен баштадыңбы курс? Окей, салам алейкум достор. Азыркы учурда биз Билимбек деген достуздукту атабыз. Анткени бүгүн биз эмне Дубайдагы спорт авто унааларынын дрифтинг конкурсу болот бүгүн. Ошону сиздерге күбө катары көрсөтмөкчүбүз. Вроде бы убакыт болду, чуть-то кечик болот. Ооба, окшогон эми. Додж деп аткан, все кеттик. Келет. Опа, келди. Мына өзүңөр көрүп атсыңар, Дубайда кыргыздар куда каласыз. Азыркы мынакей досторубуздун биринин деңгели. Салам алейкум. Сенде түшмөй жокпу я? Же камерадан уялып атсыңбы? Салам алейкум, кандай иштер? Пойдет, кудай шүгүр. Өзүң иштер. Кара жорго кычырайт коя. Додж беле? Все. Чо кеттик да? Достор, мына баса тааныштырып өтөйүн. Билимбек Дубайдагы мыкты кыргыздардын жигиттеринин бири. Азыр кеттик да. You won't take this shit lying down. Let me tell you something right now. I got options on me right now. I could call my niggas right now. Whoa, they come loaded. Whoa, they come rolling. Whoa, they come blasting. I can see caskets going down. I got 48 hours of doubt. My head be stuck in the clouds. I got a hell of a clout, and my bitches love ass to mouth. Word of mouth, that's how you business. Do your thing and don't leave a witness. I count all my blessings for a loaded. I ain't did no killing, but my floated. All my bitches faithful and devoted. Obama said I'm with him, so. Мына анда эмесе белгиленген жерге да келип алдык. Бисмилла. Достор, даярбызбы? Бүгүн биз сиздер үчүн атайлап Дубай Эмиратынан Аль-Куэйм Эмиратына келип турабыз. Азыркы учурдагы жердин аты эмне эле? Могу Аль-Куэймдин ичиндеги комплекс кар парк. Комплекс of дрифтинг деген жер сыяктуу. Анда эмесе чогуу көрөлүк. Whoa, they come rolling. Whoa, they come blasting. I can see caskets going down. I got 48 hours of doubt. My head be stuck in the clouds. I got a hell of a clout, and my bitches love ass to mouth. Word of mouth, that's how you business. Do your thing and don't leave a witness. I count all my blessings for a loaded. I ain't did no killing, but my floated. Мына достор, өзүңүздөр күбө болуп турасыздар. Бул жерде мыкты авто унаалар жана авто спортун сүйгөн күйөрмандар келип ушул жерде чогулушуп жакшы убакыт өткөрүшөт. Анда эмесе мынакей сиздерге бул нерсени көрсөтүш биз үчүн да кубаныч. Опа, бул жерде биздин досубуз келатыр. Будан да кичине интервью алып койсок. Келели. Ялла сен чыгарма. محمد مساء الخير كيف حالك أخي؟ كله تمام؟ والله جميل. So I have a few questions regarding this event. So can you tell in few words? Достор, Mohammed бул биздин достубуз, UAE Horsepower аттуу баягы бирикменин жетекчиси. Ушул дал ушул группадан бирикмеден ушундай жакшы марекелер өтүп турат. So Mohammed, can you tell us about this event, please? Sure. The event is organized by 86 Club. Okay. And this event was actually meant for drifting and stunt. So it's an open drift event for people who would like to participate and would like to come and show their skills of trial runs.
So they can bring any car they want. You know, they basically they want to do a drift. Yep. They can come and go in Motorplex and Yep. they can register and start drifting here. Yep. So this event was actually initiated by 86 Club. Okay. So it's basically highlight of the event is the stunt with the two wheel and a Nissan Patrol and with an 86 drifting around it. Wow. So it's pretty, you know, it's like an opening event for winter. So this is like, you know, like winter's here. This is our way to say it, you know, welcome winter. Wow. This is amazing. So the season is just starts. Yes. the So we can season has just expect started. more and more events which is coming up. Especially with 86 Club coming up with many events, you Wow. know, filled with excitement, Super. going through like amazing drift events and time trials, and so you're gonna be expecting, you know, big massive news coming soon as well. Wow. That's amazing. So just give me a second to translate in my language. Достор, мынакей X86 топтон турган группалар келип ушул жерден дал өздөрүнүн баягы өнөрчүлүгүн көрсөтүшүп, автоуну мынакей көрсөңүздөр, курсант бир көрсөтүп кой досум. Могу жерде мыкты сонун көрсөтмөлөр бар экен. Өздөрүнүн даражасын, кандай деңгээлде автоунааны сүрөрүн жана кыштын келишине карата ушул жерде дал ушул маареке уюштурулуп турууда. Faithful and devoted. Obama said I'm with her, so I voted. You know, you won't take this shit lying down. Let me tell you something right now. I got options on me right now. I could call my niggas right now. Whoa, they come loaded. Whoa, they come rolling. Whoa, they come blasting. I can see caskets going down. Bitches blowing up my fucking phone. 4 days I ain't been home, anticipating paychecks. Hoes know I'm in my fucking zone. Hoes love try. Try loves you. If you hate on try. Чоң бизден кийинки автоунаалардын дөңгөлөктөрү ушул даражага ээ болот экен. Көзүңүздөр көрүп атасыздар, мына түз карасак машинанын миңдеген түрлөрү бар. Көпчүлүк мен ойлойм баардык эле ушу спортко, спорт автоунааларга жана ошондой эле дрифтингке кызыккан адамдар келип ушул жерден өздөрүнүн баягы сүйгөн спортун көрүшүп, бизчелеп көңүл ачып кетишет экен. Анан мен байкашым боюнча көпчүлүк эле баягы жапжаңы машиналар деп айтыш мүмкүн эмес, анткени мынакей көрүп атабыз. Эски машиналарды эле тюнинг кылып туруп эле дизайндарын алмаштыртып, сырткы экстерьерин, ички интерьерин өзгөртүп, анан ушундай кылып баягы спортко come blasting, I can see caskets going down. I got 48 hours of doubt, my head is stuck in the clouds. I got a hell of a clout, and my bitches love ass to mouth. Word of mouth, that's how you business. Do your thing and don't leave a witness. Мынакей достор, аны эмесе азыркы учурда мынакей жалпы араб өлкөлөрүнүн GCC countries деп коет, араб өлкөлөрүнүн алдыңкы ушундай дрифтинг боюнча лидерлеринин бири Ибрахим досубуз менен интервью алмакчы болдук. Ибрахим, please, can you tell about your group, about your achievement, and then of course this car which is very attractive and then looks awesome. We are an X-Unit racing team. We have started with 2 cars at the first. That was, I believe, 2012. Nowadays we end up with around 7 cars, and we still going up and up. This is our latest project for this year. We are preparing that project for Red Bull Car Park, which we will have to be a part of it with around maybe 4 cars for this year. Last year we was very lucky. We got the first place Wow. in UAE
and we got another championship also for the Middle East tournament, which have been placed in Dubai. That car, as you can see, it's modified with turbo. It has around 590 horsepower. Almost 600. Yeah, Wow. almost 600. Okay. Wise get that car prepared fully for the next tournament. As I told you, we want to get really involved in next coming tournament that will happen in Dubai. Wow. Car park. Super. All right, Ibrahim, thank you so much for the information, and then now is the right time to explain in my language as well. Thanks so much. Enjoy. Мына достор, Ибрахим дос айтмакчы, көптөгөн ар кандай соревнованиялардан, катышуулардан баягы алдыңкы орундарды алып жүргөн жигиттердин бири ушулар. Бул болсо албетте башкача түрдө жасалган жаңы проекттеги автоунаа өзгөчөлүгү мынакей үстүндөгү эмеси жок, капот деп коет, анысы жок. 600гө жакын, 590 мындайча тагыраак айтканда аттын күчү бар автоунаа. Албетте сиздер аны баягы бунун күчүн дрифтинг ареяга чыкканда байкасаңыздар болот. Clout and my bitches love ass Jamal. Word of mouth, that's how you business. Do your thing and don't leave a witness. I count all my blessings for loaded. I ain't did no killing, but I'm floated. All my bitches faithful and devoted. Obama said I'm with her, so I voted. You know, you won't take this shit lying down. Let me tell you something right now. I got options on me right now. I can call my niggas right now. Whoa, let it come loaded. Whoa, let it come rolling. Whoa, let it come blasting. I can see caskets going down. Bitches blowing up my fucking phone. 4 days I ain't been home, anticipating paychecks. Hoes know I'm in my fucking zone. Hoes love try. Try loves you. If you hate on try, then God hates you. Nigga. Olamaz kafamda senden